bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Pi ki babon ba ki jaka khamtam syaratan riwa kini ki barat kinong rat kejungi ki ba rat so rat pai anong no kini kalau kawai ka jing perkhat kejungi ba kumno bangini rap yaki daba kidon ki jaka ki ba syariat ki jaka bakin ba bakin kentiu bakin onra ya kamar kejungi khamtam yaki so ki pai kalau be do tata Teknik ini kawai ke bentar pengakua kanong ipi bakum kinong rap limbaga HFU bahkan ya kendo iki officer penekran ban pet lam shanu bangidang don kampan chna yaki processing unit tak de don kampa namar ba kinum len oi kitu ki ma ki mata jo ki khamtam ki so ki babang ki bathian ki bolong nginong no ki bolong purely organic tingi kwa ba kitur benwan syakmat khamtam ki don ki cell group ki don ki kop Pandai bukan kata. Ini begitu dia kata. Ini belum besar. Ketika mulai ini apa? Mulai berapi itu berapi lagi. Dari mereka. Tinggi belum syai belum kod. Makin orang cumi belum sisur berapa. Dari kata siapa ni siapa tambe. Ya tu kena beri kumpulan kumpulan lain lagi. Masih orang bekerja beri cumi kita jadi beri beri B. Jadi beri terai sendiri. Dari yang ni. Yang penuh kita kayak bro, syuting ini syumundur harangai ha, ini long kayak bro ni apa, kelatih keladang, yang kelang lebih. Time has come to change. Mingguan ni, ke MDA government lebih kekuatan rakyat ke jengkelan, berkerti usia ke nomor. Lagi itu program kelen-kelen milale, fokus ke pengirap ke nomor, bagi form kini don sipo apungut. Ngin ajar kisah sana jamal. Ketua program berniat minta sesat. Ya kisah non guru. Kami ke kamu besok. Tambah mau ibi kemang. Ya ubing so ubon so apa nalit subang baik banyak koma. Dena. Kini government yang dijungi lu syak koma lu kila kami. Tambah mau milih trebe ke jong kam net ha milih. Don ibu bakalan nentai nalen di ketama. Tambangnya don nanti apa dia? Suatu apa? Dari kebahatam dengan itu pikai ke tong ke jumi, ke tong ke depan air ke syakri kebahatam syaki perban ususna. Bakawai dengan kuah benda tu ipi kum kinomran. Ngin sesam ya ki botelar yang syaki nomran bila bersama dengan ini lingba ke skim ke pengiyo naka Ministry of Tribal Affairs. Kata kapangin ai ki Botilah sekian orang kejungi kumbas South Libya. Dunia nak takti, kuat rel botilah nak. Ya kuat ya botilah tu. Tengah ni yang ni bersuai baik, hendak beri trailer kopi. Kata kali beri kuat.